kabisa yakoreye Imana cyane ntabwo yoguriye ihuzu wajye kugurira abapfureyo akavuga ngo abana bose n'abana ntabwo yoguze ikoti wajye kugurira abapfureyo nabona umunsi umwe aharambuye idolari 20 agura ikoti na kajabika w'abasegege yabaga mu gatoki aragenda araririmba wamara kuribika aragenda mu isoko agura ihuzu ya sepe nangira nangwa ngo yuzuye nanjye yangwa ngo ihuzu si yawe arazijabukana mu bapfurero agenda akora ikirushi aravuga ngo Imana yamuhaye ubwenge bwo gufasha ikirushi ngo Imana yamuhaye amaboko yo gukorera Imana ngo ntiyo yaheba ngo ntiyo bareka kubakorera ingorwa zirahari nyinshi cyane agahita afasha abapfurero guteka kwaje kiri mutoya kandi natashe ndi umwana mutoya pe yamazana abana mu nzu turabana ntaragira abana azana abamaruhebo musirimu turabana imyaka nk'ingahe azana base batunze wazitiya azana abanyagicondo azana barumuna biwe babiri turabana mu nzu kugeza hazana na nyirasenge washatswe umukecuru turabana mu nzu uravuga ngo azakorera Imana ngo kugeza apfuye arakora kabisa uwo imyaka yitera y'ibigori agafata ikama agatanga icyatsi yakoreye Imana mu buryo ashoboye yarayikoreye cyane cyane zigurutema mwe mwabivuze yabitangije turi kumwe twari Karundo niho yatangire gukorera ubutema turi kumwe ibyo mwabivuze mwabirangije ariko ngenda kubyitaho yakoreye Imana akambwira ngo Imana yamuhaye amaboko matoya ngo ariko azayakoresha ngo ariko bakorera Imana agahinga n'uburyo bwose n'ubwenge bwose kandi afite akazikira umva mbayeho nabisaba agakwiye mujye muntu ngo yanyoneshere habe n'ihene ntiyobonye ahitse habe inkoko ikaguruka igafasha hejuru aravuga ngo bazakorera Imana yamagira isambu ry'Imana bamara kuma akamuhamagara abagore ndetse n'umugabo wakumushazo bakaza gusarura akavuga ngo iki cyacu agasaka avuga ngo undi mwaka azatanga ikimbazi cyacu nuko gusa agakorera Imana umwaka umwe arahinga ibigori byizeye hera bikeya aravuga ngo nanone ngo ya maboko yatanze gukora mu kazi agakora igikorwa cyo kugera Noheli ntabwo biragora yakuva Imana ngo ndazakora mu Imana aragenda yamahungura agashaka ibigori arakakorera akajana kuri muri za buri zari zimaze kuba cyangwa tukamwita namwe ngo n'abatazi ibigori zararunze ngo ariko atazi ngo ziyohe mu gukorera Imana yamuhaye amaboko yo kwikorera ngo rampa yayasizeho ngo yarayakubise yarayahonze yamurajije ubusa yarayafunze urukomande ariko ngo atabarutse ngo ntibareka gukorera Imana nishimye ntabwo yagurishije inka ngo wanyikishe inzara ngo ayinywe inzoga kandi yaramuhuye mu bantu bamuwe ariko ntiyoguze ngo reka yinywe inzoga ngo ayimare azaga ngo ubwenge akazira hizanje izindi akajana inzoga izindi akazijana kwitatuzazi akagenda kwiririkanya gutyo yari azi ubwenge bwinshi kandi yagira ngo ubuntu bwinshi yari umuntu ukunda abantu bose tiyoriye ngo nakaraye ubusa ngo amwibe ntibibaho yagira ngo ubuntu bwinshi yari umugabo kabisa none uko muravuga ngo shefu arapfuye ntabwiye murahari muri abana banje muzoshigikira ndahari muzondebe muri abagabo muri abana banje hariho abana ariko mwese muri abana banje Imana nishimye amena arakoze mukecuru bino waruteye uruha cyane ariko mubonye ko abaye musirimu pe reka twakire kazana we mukuru n'amahoro twese ni umushimira imirimo n'ibitangaza yakoze mbere ya byose dushimiye Imana yaduhaye igitondo cyiza abangana gutya abo yaboneye uburyo n'umwanya mukaba mwaje kudushimira no kudufata ku bwonko ndavuze ngo Imana ishimwe tangije nshima Imana nshimira abantu
ndabona ndashima gusa ntabwo navuga imibereho ya muzehe ndashima gusa ibyo kubana na muzehe nzabivuga ubutaha kuko ubu nyine ndumva muzayiko bwinshi bw'umubiri ariko umutima urakomeye amen nshimiye imana ku bantu bakitengera bageze aha dusanga muzehe ari umurwayi urwariye hakitengera nshimiye abantu bakitengera babashije gushigikira muzehe ikibazo cy'indwara yari afite nimwe mwamwakiriye twari tukiri ruguru twebwe abantu bakitengera baramusuye benshi ingeri zose nshimiye abantu bose bagize icyo bakora no mu kurangiza yarambwiye ngo zoshimire abantu ngo abantu bose bamubaye hafi ngo abantu bamusuye ngo inkunga yanyu mwatanze ngo Imana izayibahera umugisha nshimiye ikanisa rya Apostles abamama umusanzu wanyu mwaje gusura muzehe ndavuze ngo Imana yo mu ijuru idakiranirwa izabiture nshimiye amamama ba Covenant abo nibo nabashiye kubona umwanya nari mpageze ariko nasanze n'ubundi mwarakomeje kumusura abo nibo nabashije kubona umusanzu wanyu mwazanye turavuze ngo Imana yo mu ijuru izaba yiture twese twabona icyo tubitura nshimiye abakobwa b'abasinzira aho bari abatuye bose bakitengera ndabashimiye ku ruhare rwanyu mwagize rwo gusura muzehe mwamusuye ku manywa na nijoro mwishira hamwe ryanyu kuko yarageze kure basanga haribwa bakamuhuza bakamubaza ibintu byo muri Kongo kuko ari byo cyane yibandagaho babwira ibyo muri Kongo akama bamuzima twamwera se bigenze gute ngo bamwibukije Iwacu uwo muntu uwo ari we wese sinabavuga mu mazina kandi bose suko ntabazi ariko nuvuga buri muntu harabo nosiga harabo nibagirwa mu maso ariko abo bose abantu bakoze uruhare rwo gusura muzehe Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha hariho ba Pasiteri Lawi hariho famiye ya Gasabubu abo bose yarambwiye ngo nzobashimire ba Pasiteri Minadabu yakomeje kumbwira abantu benshi bazaga buri mwanya uwo ari we wese abo nibo bashiye kuvuga kuko bo bazaga mu gitondo na nimugoroba kandi uko baje bamwe bakazana amasoda abandi bakazana amafaranga abandi bakazana amasukari ku bwinshi ndavuze ngo zatambwe mwateye ntimugahekere kuri muzehe gusa muzasure n'abandi amen nshimiye abakecuru b'abapfakazi bazaga gusura muzehe bakamuzanira ibyo babonye bakaza yarambwiye nabo ngo abo bakecuru bariyizi nabo Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha ndangije amashimwe yo gushimira abantu nshimira abantu bose muri rusange ba Nairobi abapapa n'abamama baje kudushigikira byanejeje nari numva mfite agahinda kenshi ariko ngo mbona abantu bangana gutya ndavuga ngo turacari ruguru turacari muri bijombo kuba mwese mwatanze umwanya wanyu ndavuze ngo Imana idakiranirwa ibaheze umugisha nshimiye abacamana nshimiye ba shefu de localité abahoze bakora ruguru nibo narinzi urumva kuko mu minsi yose twabazehe nari maze kumenya ndanaje ubuyobozi nari n'umujyanama mbese kubera kuko twabanaga buri mwanya uwo ari we wese umuntu wese wigeze kuyobora muri localité muri shefu d'aveni abo bose ndabashimiye mwabashiye kugera aha hantu ngeze kuri cyamani ihayikorera Nairobi no munsi abo bantu bambereye ikoramutima twaza twibwira kuko ibi bintu bitazotungana niwe mubabaro twari dufite tuvuga kuko zenda zona
byananirana kugira ngo muzehe aje muri Kongo, kuko yabivugaga buri mwanya uwo ari we wese, akabwira umugabo akabona adabitwaje, akambwira ngo wewe ni wewe nza mbona uzi ushaka kunumva, ibi bintu muzabizirikane. Kuba namwe mwarahagararanye natwe, mwatanze imyanya yanyu, mwagiye amanywa nijoro, ntacyo twabona tubitura. Imana idakiranirwa, za ntambwe mwateye, Imana izabibahembera. Kuba uyu munsi tugeze kuri uyu munota twerekeza kuko muzehe umurambo we ugiye kuja muri Kongo, byanejeje, numvishije komeye, numvishije kabisa ndizi. Ndabashimiye, Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Nshimiye famiye yacu ya bugufi, yabanye natwe, yaradushigikiye, yadufashe mu mugongo nijoro. Ndabashimiye uyu muryango wose uhagaze aha imbere yanyu, twabanye nabo ndabashimiye. Nshimiye abana banje mu ndwara ya muzehe, Imana yari ibizi kuko tuzoba turaha kugira ngo dufatikanye mu kibazo yari afite. Imana yangiriye neza kugishima, impeza abana baramfasha mu mwihangane nuko nintindaga, ndabona nije ufata umwanya munini, abandi mumbabarire muzavuga ubutaha. Nshimiye abana banje babaye hafi kugira ngo dufatikanye kurwaza muzehe. Byari bigoye, byananije benshi, ariko ndashima Imana kuko Imana yabinshoboje. Uyu munsi nkaba mpagaze ku murambo wa muzehe, twari tukiri kumwe. Nari navuze ngo uyu munsi ntacyo mvuga, ndashima Imana kuri Imana ubwatsi kubwo muzehe kuba arangije afite umuryango ungana gutya. Nshimiye abana banje, mbisubiyemo, abari hano n'abatari hano, aho hose bari ndabashimiye, baranshigikiye, twarafatikanyije. Abo bana Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Nshimiye abavandimwe banje, barumuna banje muzi kuko ari je mukuru, abo bose twarafatikanyije, ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Mu byo kuvuga bya muzehe sinabivuga kuko amasaha yagiye, naje ko ndabibona nzabivuga ikindi gihe, ariko mbaye mbashimiye mwebwe mwese. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, murakoze. Naje nibagiwe ndapanga ikintu yicaye hariya, wagera hano bikaguruka kujya kwa gahuguru. Nibagiwe gushimira ababana baje, ndabashimiye n'Imana izabaho umugisha. Nazaga nani mbona kumese huzo bakayitora bakamesa umwana w'umukobwa buriya n'umwana uzomujana azobajanye umukobwa, azobajanye n'izina ni Mugeni na musaza wiwe Espoir. Abo bana n'abana ni ukuri kw'Imana n'abana bama banicaza, kandi gifite amaboko yo gukora, sinobuze ntaje akarimbo nokora, ariko bariya abana bama bambwira ngo ka turakubwiye ngo ndicara nyine, none nabaye bakurera bariya bana nanje nokoze. N'uyu mukwe wanje yamara kamatora moto akiruka kitondo ukeneye akiruka kubu tukabona araje. Abo bana Imana izabaho umugisha. Ndabashimiye mwabantu, ndashimiye n'aba bagabo bose. Kuva umunsi muzehe akomereka, mwanya mutangira kuza kudusura kugeza n'ubu, kugeza uyu munsi wa none muhaye mudusura. Ejo bundi yararwaye, wamare kureba mu nzu, nazaga nshika saa 10 kaja mu cyumba kumwicara. Wamare ndicara arambwira ngo se wowe wombwira umuhungu wa Bigangu ngo n'uwa Gitongo uko nababonye hano rimwe, ngo se ni hehe baba tebabiriya umonje wayingore iriya baba ngo naringize ngo bari hano uzobanda mukiriza. None mwakiriyo ndamukanyo ejo bundi ngo amare kuremba ngiye ku bitaro rero
kandi yarataragenda nicara mu cumba ndagomba kuririmba uturirimbo tw'amaganyama atese tumuze uririmba bene iyo ndirimbo yonyine gusa turirimbe na niheri ni ukubera iki uzi uririmba niheri hamagara uriya mwana mugeni timugeni none ngo utegere soko uribuza hayabu mugero yamamusubiza mu giswahili ngo soko ngo se kuraro abana bandi arakoze umubyeyi wacu ashaka yicarire hariya aruhuke mu by'ukuri muzirikane yuko uyu mubiri hari ahantu tuba tuwujana kandi kuba barabiduhamagaza nk'uko abyaramuye mugerageze kuvuga mubanguka reka twakire umuhungu we muhirwa niwe wamwakiriye ashika hano reka tumuhe ijambo akanya gatore Yesu ashimwe Yesu ahimbaze ndabona abana batoya wenda bandika maze ashimira umuryango wacu wa poroshe watubaye hafi cyane tukimara kwakira umusaza ubwo yari avuye muri Kongo yaje hano muri Kenya akimara kugarara muri hariya ku kibuga cy'indege twagiye kumwakira turi kumwe n'umusaza muzehe Rugira ari hano umusaza twahurira na Bishop Muhima abo bantu batatu nibo twafatikanye kugira ngo twakire muzehe akiva muri Kongo kandi abo bagabo bahagaze mu buryo bwose kugira ngo ikibazo twitwaremo neza kugeza tumugejeje abo bagabo ndabashimira imbere yanyu muzahore mubashimira intwari zikomeye cyane abo bagabo ndabashimiye murakoze ikindi nshimira Imana reka mvuge kuri muzehe cyane muzehe bikamuhamiriza ndi umwana wiwe si ukuvuga ngo uko ndirikaho muzehe ahantu namenye ko muzehe yakishijwe nari nsanzwe muzi ariko ahantu namenye ko yakishijwe ni igihe nari maze gukora ubukwe icyo gihe muzehe haraza turabana muwanje amezi abiri muri aya mezi abiri yaza yitegura kugira ngo aje Bukavu muri gahunda yiwe nyine ya leta yari arimo nyine chef de groupement aravuga ati bwari ufite ibibazo byinshi cyane ariko afite kubona na guverineri hari urupapuro agomba kumuhereza ni nago nyuma guverineri yagiye akurikiye kugira ngo aje kongera kandi kugira ngo agaragaze mbese CV yiwe cyangwa agaragaze uwo ari we n'ubushefu yuko ari we chef muri kara karere kose rero twabanye nawe ariko aje kugenda yakoze amasengesho y'iminsi 3 uwanje ngiye kubesha n'umwana wiwe aba ku gitanda yari ari mu cyumba cy'abashitsi aja hasi aravuga ngo reka mfata amasengesho ngiye gukora urugendo ruje Bukavu ngiye kubona n'abantu bakomeye kandi sinzi igisubizo bazampereza mu kibazo mu gisubizo nari nkeneye rero afata amasengesho arasenga kaja mu kazi kagaruka ngasanga muzehe muri iyo minsi 3 karasenga nabwo ese muzehe bimeze bite amasengesho ufite na woye ngo reka nsenge igihe kirageza kugira ngo haraho ngiye kugenda kandi basa amasengesho rero ndamuhamiza nk'umuzeyi wanje yari umukristo yarasenze kandi amasengesho ndayabwirana imbere yanyu by'ukuri yari umukristo irindi jambo nshaka kuvuga mu buryo muzehe akigera hano muri Kenya twabashe kumwakira n'abo bantu bose nkuko nabibabwiye umuryango wa Proche bakomeje kutuba hafi turamujana tuja kumuvurisha ahantu hatandukanye ahantu hambere twabanje kumujana ni hariya Kenyatta National Hospital niyo twamujanyeho aragenda araryamishwa amaramo amezi abiri akimara amezi abiri haba havutse mugomo nayo ngimare umwanya mara